Jornalista conhecido da Indonésia, Najwa Shihab Hateten, Indonésia precisa banatir democracia Timor-Leste, nebe Maduro teve mais que nação fo. Jornalista conhecido Rusi Indonésia, Najwa Shihab Hateten idane, iha kalan jantar fraternidade hamutu com família bot comunicação social, terça-feira kalan Timor Plaza Comorodile. Kalan jantar fraternidade ne organiza Rusi secretário de Estado de Comunicação Social, marcamos presença presidente Conselho Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, presidente AZTL Zevônia Vieira, no cru Najwa Shihab Media 9, editor no jornalista Balong. Najwa Shihab nebe conhecido nessa host favorito li Rusi programa Mata Najwa e a Metro TV tinang hira liwa admira o povo Timor-Leste nebe foi participa eleição presidencial da rua sem ia conflito social. Niamos orgulho o povo Timor-Leste liu ia cidade dele nebe familiar tebes simuni presença hoksolo. Sengaja memang Mata Najwa memilih meliput khusus Timor-Leste di 20 tahun kemerdekaannya, karena saya merasa justru kita bisa belajar banyak dari negeri muda ini. Entretanto, Secoms Merício Juvenal Acara, hato bem-vindo a Najwa Shihab, onde a equipa toma que Timor-Leste, onde sai sassing no parte hamutu com o povo haxolok ba aniversário restauração independência, no tomara posse ba presidente república período ring rua runulu racing rua, to ring rua runulu racing itu. Selamat datang Mbak Najwa dan timnya. Saya diinformasikan bahwa ini full tim. Masing-masing punya kerjaan sendiri-sendiri, dan ini inspirasi buat teman-teman di Timor Leste, wartawan. Kalau mau liput harus full tim. Mudah-mudahan kedepannya harus seperti itu. Jadi welcome untuk pertama-tama welcome. Kedua, saya tahu pasti tadi sibuk seharian ketemu orang-orang penting yang di negara ini. Dan ini sebagai salah satu anggota kabinet di pemerintah, berterima kasih karena leader nasional kami tetap direspek sama komunitas internasional termasuk wartawan-wartawan internasional. Ba futuro Timor-Leste continua meeting amizade entre povo, liu entre jornalista indonesiano Timor-Leste. Presença Najwa Shihab e Timor-Leste atuhalo cobertura ba aniversário restauração independência. Tomada posse José Manuel Ramos Horta, ba presidente da República. Entrevista líder nacional Karela Sanana Guzmão, Marie Bing Amudi Alcatire. José Ramos Horta, no veterano Cassiang. Reportagem Selviana Kai, Televisão Timor Post.